I što se danas radili u školi? Nisu vas ispitivali? O, pa gledaj, tu su nam ove glupace. O, njihov potrčko. Sigurno i sad imate 3 tone pudara na sebi. Da, ali onako im ne pomaže kad su ružne. Gledajte kako vam se prijateljice sramote na internetu. Mislim da je najbolje da odete. Što ti čekaš? Nisi vidio? Stanite, to je možda samo vaše mišljenje, a to ne mora biti nužno istina. Ponekad su riječi najokrutnije oružje. Zaustavimo mržnju na internetu.